okutendeka oku kwetabirwe mu bakuru b'entebe z'okubanza ez'omuruka hamwe n'amagomborora omu district egi ya Kitagwenda. Abeebembezi aba batwire nibashara emanja obumwe zibarengire na munonga ezikwatiriine n'amataka ekigemeserize ab'ekitongore eki okutaha omushomo ogu. Intitwe nka Uganda Human Rights Commission turondora emisango yonna omuntu oba group of persons oba itwe nk'ekitongole eiturora nti there has been a violation nti omuntu obaye bwayibusangiririrwe. Enfunde nyingi tutungire emishango mu ofisi yitu ushanga abantu aba local council courts ningasho ba LCs bacwa emishange balenjire emishange kabe neza higuru za magistrates courts za high court chief magistrates ningasho grade 1 ushanga yashitama ko mushango ogwe sente zirengerire kandi teka rya local council act rifuteka wo sente nce aho ibintu ebadiyo nebishangwe bakushwa iyo kuraba kwetabirwe mu mukuru w'entebe ya katana habwa district ya Kitagwenda betu nayereka ngo aba human rights bacina mu muhango ahabo kuba batura binji obugabe bwabo no burubaterirwa obugabo bukutu iyamba obutukwenda kushanga ngo muntu irakariye ryahurirwa kandi ryahurwa mu bintu bikuyamba abantu yahurirwa kurwanirira amagarage n'ebintu bye okureba ngo bamuhurira kandi bamugarukamo kuko bugabe bukugamba. Babeebembezi hine enshonga ezibahireyo ezirikuekuusa hari gavumenti okweruka orubaterera obugabe bwabo beitu etarikukimanya. Hariho violation of human rights ez'abantu barinde bafuna by the constitution. Mwene tukafishiriza munonga bayarosibona zibona esitubu mubwije tukaba meetinga tukongera gukora inkiko nabo tukabahagura bakamenya icyo gukora. Gasha kwa Timote Mushabe.